Mutino uyu urahanikire barabara-ini nene ya Kaplong guthie Kericho ugikuruhania ngari ithatu ari hamwe na rori, ngari nini na matatu, na gucungiriria ikuũ cia andu 13 hau aria maragurarire magithie na mbere kurigitwo thibitari-ini wa Kaplong na Kapkatet. Namba ya andu aria makuite ona kuhanura uguo ni yongererekete nginyagia andu 15 thutha wa andu angi eri gukua makiamukira urigitani. Kaplong hospital ilikuwa 7 casualties wale walikuwa wameaga, Kapkatet 7, Tenwek 1, hao ndio walikuwa wameaga. Watu 21 tukarifa to Tenwek watu 5, tukarifa watu 3 to Litain, tukaadmit 6 na walio nusurika ni watu 7. Innocent Kenyans. Omothi, Minister wa Ukui Davis Chirchir, Governor wa Bomet Hilary Barchok, hamwe na atongoria angi ni mekinyirie haria mutino urahanikire, makiuga gicunji kinene kia mitino iria ikoretwo ikihanika ica ikuhi iracungiririo ni matereba kwagarara mawatho ma barabara. And it is unacceptable that innocent Kenyans going about their business using public transport are put to such pain and anguish by responsible and careless drivers. Some who imagine they can drink and drive when they are carrying human in the population that we saw yesterday. Na hapo ndio tunahimiza bila waziri amesema discipline yetu. Hata kama wewe umeona gari imejaa, mbona unapanda? Tujaribu kuwa na discipline sisi wenyewe. Kurumirira mutino uyu thirikari ni yaniriire mawatho ngurani ma barabara maria megucabithio kiumia giki ari hamwe na watho ukoni utwarithia wa ngari nderefari muriu, watho ukoni guthurimwo kwa wagiriru wa ngari cia ukui wa muingi, guthurimwo kwa wagiriru wa ngari cia gukua mirigo, oro undu umwe na watho wigie guthurimwo kwa ngari cia gukua arutwo. We have developed necessary regulations and rules pursuant to the Traffic Act Cap 403 of the laws of Kenya. Don't overspeed, tusikujwe na kuendesha gari, don't overload. Ingawa pia tuko na jukumu kama serikali, there are things that we have to correct as waziri has indicated. Kuna very narrow roads, we have to at least widen ndio watu wetu wasaidike. Kuna mahali pia lazima tuweke bumps ndio slow down traffic. Kuringana na Minister wa Ukui, mawatho maya matanyitwo guteithiriria kunyihia mitino ya barabara, akiuga ndereba uria wanyitekana agitwarithia ngari ari muriu arihuragwo faini ya ciringi 100,000, kioho gitanyihiire miaka 2 kana 2. Ihinda-ini riu akiuga thirikari ni kuhingura ceceni cia guthurima wagiriru wa ngari thiini wa icigo ngurani cia kaunti ciothe guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Waduro.